بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Isung na to in pagbasa kitab رياض الصالحين sin Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Miabot na kita niyo pabab istihbabi o babu istihbabi at-tabshir wat-tahni'ati bil khair. Istihbab karayaw sin pagtabshir, tubashir. Amuin dimihil kau kakuyakan. Bashara yubashir. Wat-tahni'ah. At-tahni'ah ma'naha mag-congratulate kau. Dimihil kau kahurmatan. Tamam? At-tahni'ah. Bil khair hahinang marayaw. La tusnidu. Nabasa na ito na yung ayat tungod sin kalabyan, sin at-tabshir, iban sin pagtahni'ah. Saun tara kumanin ahadith, wala na ito na lilay. طيب. الحديث الأول عن أبي إبراهيم، رأيتم؟ ويقال أبو محمد، ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفان انظر إلى الكتاب بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح واللغط، والنصب التعب. لأن كان أبي هو أبي إبراهيم، pagtawag singkaywanan Abu Muhammad, ng singkaywanan Abu Muhammad, ng singkaywanan hi Abu Muawiyah, indanglay, pagkhilafan indanglay niya. Ingan niya hi Abdullah ibn Abi Awfa, sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabunnato din Rasul sallallahu alaihi wasallam bashara Khadijah. Ma ma'na bashara Khadijah? Dihilan niya kakuya ganin Khadijah radhiyallahu anha, asawa niya. Bibaitin fil jannah, biyaitaan niya sin aung bayi niya halom sin sulga. Khadijah aung bayi niya halom sin sulga. Imbayaun min qasab. Qasab, inati sin qasab اللؤلؤ المجوف. اللؤلؤ المجوف أمو إن unubaini al-lu'lu' musa sa mujawaf wayruun halawm niya gaunggangin halawm siya hinang bayi. Tamam? اقرأ عفان. lu'lu' tibulong sahih, in musa tibulong, sa mujawaf in halawm niya gaunggang, di makna menjadi kau sumud palawm. Biyaitaan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Khadijah, biyaitaan ako sin Allah Ta'ala sin aun bayi mo ring ha qasab halom sin sulha. Kukunin makna sin qasab dahin di ring ha tubo, in biha unin pagtag nila sin tubo qasab. Nang mong kaya kuminom asir qasab, unat sin asir qasab, jus dahin ha tubo.
Nah ini kuntu wa maksud dari al-lu'lu' al-mujawwaf. Munain musa gaunggangin halawum biasa sa pantun hinang bay. Nah, aum bay bihad tu halawum sinsuluk. La sakhaba fihi. Wayru'un hiluhala daindun halawum. Sakhab ini amuin pag-ulak, siyah, wal lagab. Way pag-ulak, way pagsilawak, daindun, wayrung pagbisara mo imbiyahi kasim ika sakit sinum. La sakhaba fihi, wayruun pagsilawak daindun, wayruun hibuk-hibuk daindun, wala nasab, iban wayruun daysab laul, iban hunit daindun, kasandangan katanin baik, bangkaw makapagula daindun. Araftum ma ma'na nasab? النصب شدة التعب من لأول نقلن لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا بيقباق تها تلق تيني لأول نقلن نصب تمام angkad dabang aun datungan karayawan kay mangmudmo hisiusiuna in marayaw pengin dayawin congratulaton dilan mo kahurmatan rizkian siya anak teksa mo lang mubarakallahu في أهلك أو بارك الله في المولود البركة كي من بتا بيغانا كريجيكيان تبشيرون تهنئهن يتنيونات سين تهنئة congratulaton تهنئ دينها فعل هنئ يهنئ هنئ تهنئة تمام نعم التهنئة قد congratulate. طيب الحديث الثاني وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجهها هنا قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة بقول إذن له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك
فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم، متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وقوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه. وقوله بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء وبعدها ياء مثناه من تحت ساكنة ثم سين مهملة وهو مصروف، ومنهم من منع صرفه. والقف بضم القاف وتشديد الفاء وهو المبني حول البئر. قوله على رسلك بكسر الراء على المشهور، وقيل بفتحها أي ارفق. نعم. دين كان أبو موسى الأشعري، إن قسين دين كان أبو موسى الأشعري. بكون سيرين كان بكون دين كان أبو الحسن الأشعري. اليوم بكون القصة دين كان أبو الحسن الأشعري. ما لا يوين أبو الحسن الأشعري بكون صحابة إن يده عقيدة. نعم. إن إنه سيو نقصة صحابة أبو موسى الأشعري بكون أبو الحسن الأشعري. ساكت. لو سن أبو موسى الأشعري أم قد لو توضأ في بيته نقايل سهباي أبو موسى الأشعري غوس نقايل خرج من البيت جموعنا سرين هبايل إن أغني لألزمن رسول الله di kulong niya butasan sa bunal tuod unungan ko tuod di ko butasan din Rasul sallallahu alaihi wasallam wala akunanna ma'ahu iwan sa bunal tuod paunun ko ginhawawaran ko magad kanya si masarta kanya adlaw ini ko siya butasan jagahan ko tuod din Rasul sallallahu alaihi wasallam law sin Abu Musa al-Ash'ari فجاء المسجد يدنا سيف مسجد فسأل عن النبي يسون ينبغون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجهها هنا ميد لون هرب مد وجه بمعنى توجه ميد تمج هرب مد تمج وجه توجه إلى هنا قال فخرجت على أثره أسأل عنه جموع قولون يرولك اللمبأن أثرنا أي بمعنى يرولك إن رسول الله أسأل عنه أنسوا قولوني هتungud niya manghawno siya piyaka hatta dakhala bi'ra aris sambil siya long niya simud miadto pa kupong aris kita niyo rin kupong aris kita niyo bakas ako nag-video rin dito ha Kuba o dito kupong hada aris kupong aris ngan niya kita niyo maning video yan dasan Dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kupung si Aris aun ad niya ya ad simud siya man fajalastu inda al-bab law sin Abu Musa liming ko na kulong na halawang sin amuin ad sin Aris kupung Aris wa tawassata kuffaha فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله حاجته وتوضأ. Di makada kulongnya dahil doon halawang sin ad sin Aris in Rasulullah nag-ail timunay sin hajat niya pagus nag-ail. فقمت timindog ka kulongnya فإذا هو قد جلس على بئر Aris. Pag kita kulong na limingkod siya long niya hawno akupong Aris in kupong yari lang tayo simod sin kupong. Aun sana mungkin pakid neningan niya quf. Uningan niya quful bi'r. Pilang. Tanyo rin pilang? Pilang-pilang sinamuin. Pagbutangan batu. Tamam? Uningan niya Arabic. Al-quf. Bukon al-khuf. In khuf amuin biya dagbus medjas ning haleda. Quf ini qaf. Yari rin. Pag kita kulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam tawassata quffaha. Tawassat gimitong law na sinpilang liming ko nakitong. Yung tamo iniin, misal, amo iniin kupong,
Auno siya limingkod di hari itong. Pagubos, kasyafa an saqayhi. Biyukisan niya yung saq ni. How ni saq? Bitis. Kin niya gamis. Iyagwa niya in saq niya. Inuno ba yun? Bitis niya. Wadallahuma. Dalla yuntun. Dalla yudalli. Dallahuma. Yuntun niya karwa. Inuno. Imbitis niya pakupong. Atinin in sikisin Rasul in bitisin Rasulullah harap pakupong pababa limilingkod si hari tungan sin kupong pilang tamam pilang niya fasallamtu alayhi isa-isa niya sialam ko na lang sin Abu Musa thumma ansaraftu fajalastu inda al-bab pakulong na minig limingkod akulong na halawang sin sin aris in Rasulat to isa-isa niya raha hauno, limilingkod hauno. Hakupong. Amin hapilang-pilang niya yan. Batu-batu niya. Fakultu la akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inari ko lang sin Abu Musa. Adlawin nilong niya. Paaunon ko yung ginhawabaran ko. Security, bawwab. Bawwab niya may magjajakalawang. Bawwaba Rasulillah. Security lang niya sin lawang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jagahan ko siya. Kalain doon man siya nagjajaga. In Rasul naglilingkod isa-isa kupong. Faja'a Abu Bakr radhiyallahu anhu fadafa'a al-bab. Di matong nahisiyo. In Abu Bakr. Fadafa'a al-bab tiyudin lawang. Faqultu man hadha. In akikuisyo yan. Faqala Abu Bakr. Ya Abu Bakr. Faqultu ala rislik. Arak-arak. Mumakato ala rislik. Agak-agak. Makatulong niya, timing na ako, relax na ako rin, ala risli. Tumma dhahabt. Ito kulong niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyan kulong niya Rasulullah, hada Abu Bakr. Iyan kulong niya Abu Bakr. Yasta'dhin. Ma'na yasta'dhin? Namaid. Sumud. Pasurun ta, qala idhan lahu. Tuguti. Pasura. Wabashirhu bil jannah. Iwan baita isya, papagkug kuya ka, insya tausul ka. Tud ka mo sin, tabshir. Papagkug kuya ka sin insya, tausul. Faaqbaltu hatta qultu li Abi Bakr. Miyadto na kulong na baitaan ko in Abu Bakr. Iyan ko siya udkhul, suud na ka, wa Rasulullah yubashiruka bil jannah. In Rasulullah baitaan niya ko sin, in ikaw, tausul ka. Iqra al-kitab, iqra. انظروا إلى ما كتبت. يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف pagsuod sin Abu Bakr limingkod day sab hapilang-pilang yarin kupkong din Rasulullah limingkod din Abu Bakr tampal niya patuo limingkod si Hauno tampal niya patuo in Abu Bakr wadalla ma ma'na dalla Tiuntun. Dalla rijlay. Tiuntun niya ray sa bindua. Sikinya fil bi'ri. Pakupu. Kama sana'a Rasulullah. Biasin hinang sin Rasulullah. Wa kasyafa an saqay. Iban. Ma makna kasyafa? Biyukisan niya. Piyagwa niya in. Dua bi'tis niya. Saq. Kasyafa an saqay. Pagta'liqin niyo. Amoy mingat. ثم رجعت بلكنا كلون بلاوان وجلست لمين كنا وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني بنين كلون انتي منهود كويتو نغا أيل ويلحقني أرلني رقمانا فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به إن أخي كلون سن أبو موسى bang aun karayawan ni takdir hidil sin Allah taala patay mangud ko aming kiyamin ko yan to makaurul dasal wala na kaurul isa-isa niya ra nagjaka ma maana yalhaquni makaurul ka ko dengan fi'il lahiqa yalhaqu ilhaq na doon ako lang nagjajar fa idha insanun yuharriku al-bab idha pag tagha ni sablong niya aw ni sab manusya yuharrik ma maana harraka hihibal
ihibal na siya binlawang. Fakultu man ha, nakikulong na isyo yan. Inagilong niya ka ako, Umar ibn al-Khattab. Umar, nakaurulin Umar. Fakultu ala rislik. Ma maana ala rislik? Laks ka. Doon na ako, timing ka umang. Ala rislik. ثم جئت إلى رسول الله فسلمت عليه. كنت كن رسول سيلمكم. إنغيك يا رسول الله هذا عمر يستأذن. يعني إن عمر نمائن سمود بيدي البسور انت. قال إذن له توطي وبشره بالجنة بيت إيسية تأسلها. كان لين أبو بكر ابن سين عمر مبشران بالجنة كما بيت الناس الانسلا تأسلها بهي بسلا ديها دنيا. نعم. فقلت على رسلك فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله بالجنة. كنت تقولون هي عمر بيتان إن رسول الله تيوغتن ينكو بسور بيت أن يكو سنين إكو تأسلها. فدخل فجلس مع رسول الله في القف لمنكن دين دون حقيد سن رسول الله bilang حقف sa'an yasarihi tampalnya pakain alawa tanyo din Rasulullah bi'r aris isun tampal patuo Abu Bakar limingkun isun talaw palawa Umar radhiyallahu anhu wa dalla rijlaihi fil bi'r dalla yuntunnya naisa bin dua sikinya pakupung na'am thumma raja'tu fajalastu bingna pakulongnya palawang limingkun فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي ibang pagyan kulong niya bang aun karayawan hitakdir sin Allah atay manghud ko yad makaurul da onda saan makaurul da mari faja insanun faharraka albab onda sabdi matong manusia harraka ma ma'na harraka hibal lawang mangkaw iyan sin Arab taharrak ay hibal kaw move taharrak na. فقلت من هذا؟ إنه يقولون يسوع. فقال عثمان بن عفان. عثمان نقول لأن عثمان بن عفان توصل خليفة نقول له سيمبا نجنان أبو بكر يكروى عمر يكتون عثمان. فقلت على رسلك طيمنا وجئت النبي فأخبرته يتق النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ما معنى أخبرته؟ بيت أنفسي بيت إنك يقولون يا كنه عثمان فقال إذن له وبشره بالجنة بيت إسيان بسورة تغطينا بسورة نمري إذن بيت إسياسين إن سيتأسلها مع سرطة بلوى أو بلاء أنندس تصيبه كمدن كنيا سرطة بيت إسيان سيتأسلها سأون بلوى ما معنى بلوى panandas dumatong panandas kanya sin Allah paratungon kanya dumagpak kanya asaba yusib tusibuhu ay tusibul balwa Uthman dumagpak kanya namunain panandas ahuling zaman amin nabuno sambilin Uthman nabuno biyuno sin tao nagbabas sa Quran alaw masjid biyuno siya sin mga amuin maigil kanya. Nah, nahilo hala qissa mahaba. Amat yung pagyanon si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang dumagpak kanya panandas. Nah. Fadakhala fawajada al-quff qad muli. Pagsud sin Uthman, pagkita niya sin quff qad muli'a. Ma ma'na muli'a? Nahipo na. Pasal siwi din in kupong. Kudara ko lang. Na pagkita niya, way na space bang makat, way ron na pilwang, way na lokal. Fajalasa wijahahum. Limingkod siya, wijahahum haunahan nila. Pagka hindi hipo na, haul limingkod, di na. Wijahahum haunahan nila, may alupan nila na yan. Tamam? Dahing hansip minasyiqil akhar dahing hansip nagmiting-miting na sila rin doon katuto unin ta'wil sinamuin paglingkod-lingkod nila ta'wilan sim mga ulama
Long sin Sa'id ibn al-Musayyib fa'awwaltuha tiawilan ko long. Nakita nyo yung tiawilan? Miyaknahan ko. Yung paglingkod-lingkod nila, kuburahum amunat yung kubul nila. Kunkin Rasulullah, tiyanong dahin, di siya naraig niya kubul niya. Abu Bakar, di siya naraig pa. Umar, nagdaigin kubul nila kato. Ampen Uthman, ituhan sipa. Mo yung pagyanon, fa'awwaltuha kuburahum. Tiyawilan ko long niya, kubul nila. To sila kailo, nagmiting-miting sila hauno. Bilang amin ha kupong uningan sing kupong aris in kupong yan to pagtakon day sab siya kupong khatam bi'rul khatam kupong singsing sababin singsing sin Rasulullah amin pagtatatak niya sin sulat niya amin mga sulat ipagpara niya amuin miabot maun kana Uthman nahulog dayon doon wala kiyabakan na yaon dayon doonin in kupin uno in sing-sing sin Rasulullah kupong yaon. Limasan na limasan, wala na kiyabakan. Tuad law naglimas, way roon, kiyabakan. Kada yung pagtag sin kupong yaon, kupong bi'rul khatam, kupong sin, sing-sing atawa bi'r aris. Yadto rarayin dito sa bilbihaon, hamadina, yadto harayin si Masjid Quba. Na. متفق عليه وزاد في رواية وأمرني رسول الله بحفظ الباب تمام إذن إن صحابة نجغي سنان يا أبو موسى الأشعري بكون هسيو بكون أبو الحسن الأشعري انتبهوا سويك مؤكريت من فقوة سنكوان كنا من مكي السويئة نعم طيب الحديث الآخر هنا بسنين حديث إلى من تقوى عرفان 3 دقائق فقط بقي 3 طيب ننهي هذا الحديث وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أو إن أفضل ما نعد شهادة نعم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على 3 أطباق لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي رواه مسلم قوله شنوا روي بالشين المعجمة والمهملة أي صبوه قليلا قليلا والله سبحانه أعلم. دين كان ابن شماسة لونه ابن شماسة نكحاضر كمي لونيا كان عمرو بن العاص عمرو صحابة نقدت كمي لونيا كما عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يقولنا لونها نزع سكرة الموت سياقة الموت يقولنا سهونه هنزع سكرة الموت لون سنكات فبكى طويلا نتنس لون عمرو بن العاص صحابة نتنس ملوك وحول وجهه ما معنى حول بنين إن بيهؤني parinding نتنس يقولنا سيحكو قلنغا نمسوكنا بفتح فجعل ابنه
Inhinang sin anak niya, iyan siya, bata, ya kawama kulong. Bukun kalong niya, basyaraka Rasulullah, bihitaan na ko sin Rasulullah, piyakuyag na ko sin Rasulullah, bihain ikaw. Bukun ka bihitaan ko, bihain ikaw, ama basyaraka bikada, at isin kada bihain. Faaqbala biwajhi. Imalup siya pabayho niya. Bukun karap niya paringling, ialok niya pa simbayho niya. Impanya iyan, inna afdala ma nu'id. In sarayaw-rayaw lang nihi pagtakama na to, aadda yu'iddu, pagtakama. In sarayaw-rayaw lang nihi pagsadya na to, amo na yung shahadatu an la ilaha illallah. Amo na lang na yung kalima la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Inni qad kuntu ala thalathati atbaq. Inakulong nin hal ko, limawaya kulong ni hatu atbaq, in tabaq, lambang. Tu lambang lang nin kabuhi. Lang sin, Amr ibn al-As. In Amr ibn al-As, panagnan kabuhi na mamung siya Rasulullah, madukal. Pag-usam pa siya nakasud pa agam Islam, 5 sa tud pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law niya 5 baya kulong ni hatu, lambang in kabuhi. Laqad ra'aytuni wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah. Panagnan law niya, ako na law nin sibong-sibong manu siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ashaddu bughdan, al-bughd, in bughd, shiddatul ghadab, dukal na kalan. ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. إن labi long niya kabayaan ko sin panagnaan, ako long ni makatanam, amin makatanam ako long niya mamuhinga kanya, bunuon ko siya. Astamkinu min. Mamaan astamkin, amin katanaman ko siya bunuon. Tamakkana ya tamakkan. Istamkana ya istamkin. Falaw mittu ala tilka al-hal. Mga kulong niya miyatay, mata yamutu, mittu. Mga kulong niya miyatay sin halid to. Lakuntu min ahlin na. In kaunan kulong na taunar ka, kung kulong na miyatay sin waktu yan. Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi. Waktu man lang nabiyutang na sin Allah Ta'ala in Islam, in hidayat, alaw sin pangatayan ko. Kiyadto kulong nin Rasulullah, simud na ako pa kami Islam. In nagsyahada. Dahil doon man lang suma ako magsyahada. Imiyan na kulong niya, fakultu ubsut yaminak. Buklaran lang niya Rasulullah in padlima mo, tuulima mo yun. Sababin na kau na magbaya, magsapa. Buklaran niya Rasulullah. Fal ubayi'ka, magbaya na ako kayo. Kita nyo rin magbaya. Baya yubayi'u, jumanji na ako kayo. Maka. Fabasata yamina. Ma ma'na basat? Biyuklad sin Rasulin liman yatu. Sungman hibutang sin Amr ibn al-As liman niya. Magbaya na. Qabadtu yadi, kiyumkum ni nagbalik iliman niya. Yung sin Rasul, malaka ya Amr. May dakulong niya. Qultu aradtu an ashtari. Mabaya kulong niya. Mabaya kulong niya, dimihil syarat. At ini aun kondisyon. Sumuda ko pa kami Islam sa aun syarat ko. Aun kondisyon. Qalat ashtaritu madha. Uno lang nin syarat kabayaan. Qultu an yughfara li. Kabayan kulong niya, mga kusumod pa kami Islam, ang pulong nakakulong niya katanin doon sa nakaunan. Mapanday na amon. At ini sigurista mga kato. Kagaranturan mo kato. Pangalaw niya, okay, sumod na ako pa kami Islam. Nagisin Rasul, ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qabla. Wala mo kakaingat ya, in Islam, bang simud pa kami Islam, yahdim. Ma ma'na yahdim? Ma ma'na hadama? Lubuhun ni hadama, yahdimu. Lubuhun nin katansin nakauna bipur. Yahdimu ma kana qabla. Tubu hadama yahdimu. Lubuhun. Wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha. Ibanin paghijra ring hamak ka pa Madina, lubuhun ning katan, aming mga nakauna langgal siya nagkahinang. Wa anna al-hajj, in paghajji pa Baitullah, yahdimu ma kana qabla, lubuhun ning katan, sinamun nakauna, papasun niya ng mga nakauna yan. Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah. Awaktu mana kulong niya simud na pa kami Islam, mayroon na lang nihang sulagmano siya. Labi kalasahan ko rin sin Rasulullah. Napinday siya. Naglang kabungsihan niya. Pagsud niya pa kami Islam, muna ito labi kalasahan. Wala ajalla fi ayni min. Iban lagbo amin labi mabugat hapangatud ko mo ni Rasulullah. Wa ma kuntu utiq. Iban bukuning kaaunan kulong niya kakausan. Di kulong niya kakausan. Ataqa yutiqu, yastati'. Di kulong niya kakausan.
Natin sin ataqa yutiq. Di kulong niya kakausan an amla'a aini minhu. Amoy aturun ko siya pulo. Aturun ko turbian maukin Rasulullah. Di kulong niya kakausan. Mayta. Pagmartabat ko kanya. Ijlalan. Maf'ul li ajlihi. Panglagboy ko kanya. Unsan bang tao miliyalagbo. Muri mo agad maatod mauk biha. Maluman ko. Kulong niya kakausan. Walau su'iltu an asifa. Mga kulong na maasuhi pasifat ka kung dagbusin Rasul, di ko kakausan. Sa wala kulong na bakas na atod tampak ko na mimbya. Punuron ko yung pangatod ka dari. Pag-adda. Lianni lam akun amla'u ayni min. Sa kabi na kulong na rin ko siya pag atun-tuod sindwa mata. Walau mittu ala tilkal hal. Mga kulong niya miya, taya haliyad to. Min simud na ako para mo Islam. Lambang hikarwa na singkabuhi ko. Larajawtu an akuna min ahli jannah. Makahangad hulat kulong ni na kumain ng tao sulwa. Panagnaan situation niya uno. Mangi, paghikarwa, marayaw na. Tumawulina asya. Mahulilaw niya aun na piyang hangla kato mga parakal. Nahinang na siya mga nakura. Kapag nakura siya hula Egypt, in Amr ibn al-As. Aun na lang niya wilaya, hulina, aun na piyang hangla marikato, amoy mga parakala, maadri mahali fiya, di ko na kayo nga tanin hal, kubang kimud na nataway. Nenang na siya uno, bang mga katubayaw uno, politisyan. At inaun na mga kwan niya, kawajiban niya. Fa-idha anamit, matulong ng hikatu, panagnaan mabungsi, hikarwa kahidayatan, pag hikatu na nang na siya uno, politisyan marika. Mga kulong na mapatay, siya nagwasiyat ni Amr ibn al-As. Fala tashabanni naiha. Ayaw magadkako pakubol naiha. In naiha min babae magtatangis, magsasabot sing karayawan kata miyumurol niya magtangis sa diyan. Ayaw nutod pa ka mangubul ka. Wala nar. Iwan abdamik yan na may mga tao nagdara kayo tanjo magadkako ayaw niyo. فإذا دفنتموني ما معنى دفن؟ ما معنى دفن؟ يقبل دفن يدفن تنيو فإذا دفنتموني أقبيله كقبل نيوناك فشنوا علي التراب شنا مفعول لأجله شنا فشنوا تبونيني هو غني اللقاء فقبلك أغاق timing, sunnu alayya turaba shanna. Buko namin tighanon ni hugon qalilan. Shad. Thumma aqimu hawla qabri. Mahulilong naman katabunan niyo na. Doon na kamo, aqimu, tutog na kamo lang na katilimot sing kubul ko. Ayaw na ka magtuy. Qadra ma tunharu jazur. Hakadar lang niya. Dumuon na kamo lang niya. Lugay kulang maglabi. Amin makasumbay pa kamo jazur. Ma maana jazur? Unta, jazur. Makasumbay, nahara, makasumbay, nahara. Ha? Alam sin Quran, bait alam sin Quran? Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Nahara, magsumbay. Yanharu, inhar. Doon na kamo. Gusto niyo ako'y kubul, ayaw na kamo mag-uwi. Doon na kamo hakatilimot sing kubul ko. Lukay long niya sintao, makasumbay pa jazur, wa yuqsamu lahmuha, madistribute pa inuno. Inunod sinamon jazur, hatta asta'nisa bikum. Asupaya ko lang niya aun pa biya mga unubay ni biya. Di ako biya kumuan to, di aun kamurin doon ka ako. Di ako magtuwi biya dagbus maunubay ni kaisa-isahan. Yaong pa kamo rin doon ha kakwanan ko. Gumaanin parasahan ko bang rin doon pa kamo. Ito asta'nis bikum. Tama? Dumayaw yung parasahan bang yaon kamo rin doon. Naam. Wa anzura ma uraji'u bihi rusula rabbi. Iwan kitaon ko bang uno naman hindi kajawab ko mo yung mga diak sintuhan ko mga malaikat. At niya, bang kami magsambong lang yan si mga malaikat mong kariwan sin nakir na makaaning pangatayan ko yaon pa kamo rin. Kanda ayaw na kamulong na mag-uwi, doon na kamulong sin Amr ibn al-As, biya sin lugay sin uno, taumag, sumbay pa,
Unta, pag-uusyan to makapag-distribute pa sinunod. Mga pila jam. Ang ka-jam, 2 jam, biyan. Tama? Nabukon siya mag-distribute. Magpa-space siya magkataan. Supaya kulong niya, dagbus, bukod na to. Mo imbiya, magtuya ko mo imbiya. Long tawihan, dahitun. Kung biya sindoon pa ka mo, gumamgam pa para saan. Namuyan tuin, wasiyat sin Amr ibn al-As. Apabila siya ikakumul. Fashunnu alayya turaba shanna. Thumma aqimu hawla qabri qadra ma yunharu jazur. Wa yuqsam lahmuha. Namuyan tuin, hadithatun mudsin. Babid tu insyaallah ganapan tanyuman kulsum. Habab wada'i sahib wa wasiyatihi 'inda firaqihi li safarin wa ghairihi wad du'a'i lahu wa talab ad-du'a'i minhu. Insyaallah subhanahu wa ta'ala memorai sa yun hadith yan au po din 2 hadith insyaallah ta'ala. Hapalan niyo marayaw tasmi'un takam. Tamam? InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ingkatan sing kalimat kaan bukon sa jasan maghapal yan in mufradat din mong katan. Tamam? Hapalan nyo kitaon nyo yung pagsulat mang biyadi kamatauran dahin kanyo kaya nga tanin kalima sa di may ngat sumulat sabay tanin niya kaya tanin spelling sinamang kalima aturan nyo marayawang biyadi. Tamam? wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.